SDN BHD Productions, the Premier Empire. Ntagarabo bateguye gusa Viper Studios. Kuki filime yiswe Kuala Special Forces, Damofa Production, SDN BHD. Anza ko naje gusobanura bataravuga ndavunwa niki. Dore nabandi bateguye ngabo. Kamececetse. Ririya sitangazo. Rufende. Se barangara kamo ararangisha. Jewe oya musoma magambo nubwo atari ikinyarwanda. Muraya jambo ribanza. Se barangara kamani. Ararangisha ino rigize byiri yahinze mu murima bakaba barazijose bakazisarura. Aha, setting nandi gayo amatanga ndasigaca muri filime. Ufite n'indirimbo cyawe ukeneye kwamaza amagana sangana nimero nazitanze filime itangira ari iduka ucuruza gataro. Kwago mushaka kamenyekana. Filime yiswe nde? Mana Peresti wa Dani yabuze certificate ya football. Score Productions, Amofa Production, Viper Studios hamwe na Sankala. Ndakubwe barabonye filime nka The Takers ya Chris Brown, ukabona The Town. Tangira hakuno kuri banka Damofa Bank muri Malaysia. Arafanye chombo afande. Pompa yang ada kat dalam tu. Ngabaswe muri mindari babashura. Yang paling banyak yang pernah aku jumpa. Muri mwine ngabashura mbere mbonye kuri igisi. Babiba kumanywa. Sebelum aku ngomong na mutreba banke nafa nashimuta abaturage bari mindani. Sekarang bodoh. Musoke cyangwa twarasakirika rero bigize mwasoka mwabaswamwe. Kama out. Tanga itegeko. Kumanywa kusambu sita. Barangije basoka n'ikimodoka cya Amadi. Bandi bari ku rumoto. Ikimodoka n'antibare. Bajya tumwoto. Babanda ari mindani. Kira pariki ikimodoka gikome. Hold your fire mfata imiriro yanyu. Murekere. Musoke sha. Marika maboko bavayo. Mabanda afite ibikoresho. Bafite automatic weapon imbunda z'abarusiya. Zirekura abasasu umufiririzo. Berekeza ku bapolisi kumanywa. Bayise Kuala Special Forces. Nakubwiye Sankara yazizanye. Aho nagiriye muri Amerika nagarukiye igihe. Moto kumanywa. Burya rukambi izuba rirashe. Bari kuragera nade. Umuhanda rwagati imbere ya bank. Bank ifite assurance rate zishyura sha. Barasha police fund arumirwa. Bafite byagade bimwe bitubitashwa amasasu ari kuri ndigere nade. Mumodoka bwa polisi. Indigere nade. Bakoze mu polisi n'amabandi ane. Fande byara murenzi. Dore ngo barahunga. Turayoboye sha take over. Dufijambo. Babanda vayo. Sayegera umwafande. Bandi rimwe. Yegera fande kumanywa nta n'ubwoba. Kujya gasuzugura na mwiyereka. Mushyira imbunda mu gituza. Byose birashoboka. Zuhuriwe. Kepotong beramai pun. Aje abusiye buri hamwe. Sama juga macam polis. Umva akabona bwadukushana ukadufata amabanda zahoraho. Akan ada polis lain gantikan tempat kau. Ntacyo byamarira mwishimye. Kau jadi hantu. Haza zuni umupolisi agusimbura duhige. Bayang kau berapa banyak yang kau nak. Nashaka unkorere. Kau jaga aku. Ndakwishyura amezi ashoboka. Senang, tak ada siapa. Zajya niba buri munsi nawe unkingira ikibaba. Bitabaye ibyo uzapfa n'umuryango wawe wose. Banka zigira assurance. Urumva? Nzajya niba nibajya kumiga ume amakuru hakiri kare. Bayise KL Special Forces da Premier Samano Sankala. Nuko dutangiye. Erega Rufende bwira n'abandi akari karabuze karaje. Nibwatinze. Mupolisi bamuhaye amahirwe yo kubaho. Second chance. Afite akana kagakobwa. Saya kata Utamahuri ndi umupolisi. Naje kugufata. Mbak saya cik. Ihangane madam. Nurase mugenzi n'agakobwa ke ziraganira. atas kesalahan. Niki nakoze? Nagushinja ruswa.
kandi koko yariye ruswa uyu munsi. Gukingira ikibaba Mira mwana wanje. Mira ubu ndabizi iyo mvuze Mira ba izahambwa ngo ni burarye ni buruwati ba DJ batangira gutekereza ibimogi bya bindi bahitinye ngo ni Mira Kabasaraswani. Ibyo byaza ruswa bikuye hewe ni ndabikwigishije ni bibi. Mira tu kat TV lah. Ku myaka yanyu nyine nabyigiye kuri televiziyo. Wakumbawa padang. Buri ari ibintu bajya kuvuga kuri televiziyo kabona abana bato ntago ari ngombwa. Muse biteye n'igyobu umwaga ashaka umwana amenye bya gipolisi ruswa ibintu nk'ibyo ibimogi. Muze yarangije fata kabunda tondo bamubwira ngo batajya muhemba neza ku murongo cyari ryabandi sheri Uruza. umwana acafita nive tugomba kwiserebura gusa reka ngende mugabo aritunganye ni mu gitondo afite madamu afite umugore mwiza. Awa urut lah, nanti saya bayar. Uratekereza icyo ya anniversary umwana ugitonye ndaza kwishyura. Saya lambat. Jana umwana kwishuri sibyo? Nge nimo ndihuta. Mugenzi umugabo ntajya avugisha na madamu akazi ni gake. Sina pakai Bible lagi. Umva basi wajyanye umwana kwishuri. Wenyine kwishyura n'imisoro n'ibiki? Bazujyana umwana kwishuri njyane ndekora ibindi. Umugabo acana ka televiziyo. Rwose polisi yananiwe kuba yahagarika amabandi yitwa Anakis. Akuraho televiziyo. Afata ikinyamakuru amasaha yirika kureba neza ibinyamakuru byose. Baravuga uburyo polisi yananiwe guhagarika amabandi. Sike. Suyu mugabo. Ayah. Papa. Dah Mira pergi sekolah Ntabwo uri bujyane ku ishuri. Nakana. Kirahakura amafaranga sheri. Ubwo yamabandi buri munsi ara amafaranga siga buri gitondo. Kandi menshi. Hari igipfunyika bakuzaniye. Kau buat apa dengan duit ni? Hasi amafaranga uyakoresha iki? Mu rugo n'abakene. Oya saya buat apa? Ugomba kwishyura bukiti. Uyamaze iki sheri? Bayar bil. Umva dukeneye amafaranga yo kwishyura imyenda yacu. Guhaha kila kitu. Amafaranga ya gipolisi nica nikize ni kofi arimo kanote kamwe. Uriya abagore hari ukuntu bihanganira abagabo yabona kibazo byateye mu rugo nyine agashinyiriza nyine tu bagatogusa utunyanya n'udutunguru tubiri bakabirarira. Amafaranga nayo amabandi nawe ubwo yatinye kuyakuraho. Hari ukweryo ugashinjwa kwafatanyije n'amabandi ikora iki? Kwiba. Duit dalam gaji dalam bilik. Bang. Umva agenda ufate muri mu cyumba muri drawer cyase mu kabati amafaranga twasevinze ufateho nta kindi. Basi ni utari kujyana umwana ku ishuri umutore numva kuyo. Mugabo arerekera. Ijobira. Umugabo ara akazi nini jya murite imeke nyango yekenye. Ndaya ibifaranga handitso iri mu kizigo. Kau jaga aku. Yibuka ikigabo kimubwira ati nkwaye amahirwe nawe uzankingira ikibaba nawe nzagucunga. Yang mana? Nta wundi muntu ugomba gupfa. Byose biramera neza. Nguhembe polisi cyo kwiga amabandi umenyesha undabura umvishe amabandi ubundi buryo akora. Pifura muve mu bintu byo kwiba imbata n'isekurume abandi. Dore igihugu kan bwatinze. kota cedera dan 6 orang anggota kita. Abapolisi batandatu bakomeretse, batatu bakomeretse, batandatu bataye ubuzima. Bapfiye icyaha cyabereye. Yang paling dikendaki. Aya mabandi Anakis ni ganga cyangwa se group y'amabandi iri wanted ya mbere muri Malaysia. Sangat licik dan Barabana babita they are very dangerous. hebat Kandi bakora bitonze n'abahanga. untuk menangkap mereka. Bafite tekinike zirenze tactics. Natwe kwafite tugomba kuba turenze. Seolah-olah Bafite ganda yo di gutsinda. antara kita yang menjadi hantu pada mereka. Gusa bafite umwe muri twe ubanekera makuru. Kau yang None kasar perompak-perompak. bivuze ngo hari umuntu muri twe ukorana n'amabandi. Yang ini Nafande mukuru. hanya dengan LAN. Musore ndashaka ubaze lani muze uko yakaje tondo sasa nawe batangiye kumuneka. Muze hano muri polisi ngo harimo gukorana n'amabandi kumbe nawe mugabo lani twatangiye kubafite imbere ya banki bakamutunga imura tugwa amahirwe yo kubaho. Muze lani aratangira tubonye afande mukuru ashyira kandi gasore boneka muneke kamukurikirane nakwizera undi inyuma ye barashaka kumenya ndukorana n'amabandi kumbe muze nawe aritonda
iterambere ry'abandi. Ashraf bandi kazi mukabika mugakora mukayabika bo bakayiba. Banki bifite silence n'ejo bitwaza banki igomba kukwishyura. Nimba abikije kwa musenzi yewe kumbe nabo ni benshi abapolisi. Wano uri turasi kureba neza ikigoryi nacyo gifite ikarita. We mushyira imbunda hasi. Kumbe abapolisi babuze aho hafi nta muntu bizera. Kigoryi gusa cyo kibazo muzari marine kikamukurikirana ashaka buryo kiyatanga amabandi kwaje. Baturage barakomona batunga n'imbundara. Kagasore gacyashya barakabona. Ada budak baru ke? Boss ni iki? Uriya nawe mushyashya. Halo iperereza ngiye kujyaho n'ubushakashatsi birahagije. Sasa afande mbanza nakwibandi Ashraf rifite apolisi rikoresha. Barangije baza mu karesitora. Abona kedai. Mwese muhaguruke. Ninde nyiri hano? Tutup kedai. Kami polis. Ndo amupolisi funga iduka. Wah. Pelanggan semua keluar. Abakiriya mwese navuze musohoke. Uwa mbere ajya hanze bakubitaho bya bindi ngo barimo barasaka. Iperereza. Aku baru masuk unit ni. Ye uranshaka iki? Pretender narakkan aku untuk. Nibwo nyinjije mu ikipe yanyu nanjye superintendent. Bambwiye kuba patana wawe. Budak baru nak bagi bantuan pada orang yang dah lama dalam bidang ni. Umwana muto nkawe ukinjira mu kazi utangiye kunkurikirana ngo ukugora akazi. Correct. Nakemuye ibibazo byinshi nk'ibi. Ukemuye bingahe? Asalkan kaba nubwo nawe terego ndakora nk'ibyawe. Ntabwo ndi umuswa ariko nakana 7:15 pagi. Kau makan roti sambil wabyutse saa 1:15 suka tengok TV. urayinso ureba ikinyamakuru urebye televiziyo urivumbura ikinyamakuru gitasi kumbe kamunekaga nukubera iki? Njya sibuk dengan bahan pesan kau. Itangazamakuru imuri kubangamira muzehe. Bagus sangat. Semua pasal aku tahu. Urakeka kunkurikirana iwanjye ari ubwo buhanga. Ntabwo uramenya byinshi kuri njye. Banyak duit dalam poket kau. Ntabwo umuntu ufite amafaranga menshi tutayahembwa bayakuye kumwinjirira cyanara. Dah. Aku tahu kau tu dia. Reka tuganire kuri ibi. Cuma jangan risau sebab aku pun ndabizi ko ukorera ariya mabandi. Gusa ntugire ikibazo because aya mamol tunangi ndayakorera. Kakana gashye gatangira kumucokoza. Kumukuru amakuru. Aku tak tahu kenapa. Nje nawe dufite data bushumwe we have the same boss. Sebab nak bantu kau. Gusa sinzi impamvu noherejwe hano. Santoy. Mbenda boss atarashya ko nagufasha imandi ku bijyanye n'ibye bank byambabariye. Ndashaka ngufasha. Kalau nak bagi kau sikit. Ashraf twese natwishyura buri mwezi. Asalkan Ndashaka amafaranga tujye tuyagabana nta kibazo. Mu gihe aku buat. ukora akazi kawe neza. Nanjye nkora kanjye. Bose bakorera ryabandi rikuru Ashraf. Bakiraho hanze araturika. Ashraf nabara bacunga aho bari. Okey dah. Laj. Okey dah. Okey tuan. Kevin umeze neza cyane. Kamu kat sini. Kau tahu tempat ni kamu letup kan? Umva amagara ikipe cyane. Wa musonzo ari butwari butubuke. Akana kamwambura imbunda agiye kurasa kakuye umutwe w'imbunda. Letakkan senjata dong. Waye musore muto mwese mushyasi mwaro zanyu. Kamubwiye ati reka dukore ibandi atagira urineka. Muzehe waracyatsimbaraye kuri tanga. Kabone ubwo yamubwiye riti ngwaye amahirwe yo kongera kubaho. Muzehe arashaka kuri tanga. Kumbe Ashraf afite abantu babiri bamukorera muri station ya polisi. Gusa muzehe narajya ku ruhande rwe neza. Ashraf aracungira hafi banke z'umuzipaka zose amaze kuzisiga ziri vide. Mwese mwirukange mujya kuri Jalani banki naho hafi. Bwaho banki usanga ari butoya bwarambere. Nimba ari abwita Sabo. Nimba ari Sabo riba ari boda boda ni utwo ngutwo. Twatundi twansaidira two muri quartier. Masuk We sawa ameze neza. Mujye mindani. Harako bajeho. Mabandi nta tuza kila siku job uruko banki ku yindi. Go. Uyu munsi bakeba yindi gutyo. Binjira muri sako. Polisi kirasa barabaherezana. Bambaye bo ntibari. Masasu nyayo. We abaturage na muturage bashaka kwita. Mwese mutoka hinje ndani.
mwese musohoke indani nta muturage bashaka. Ashirafu ari kuri etaje ndende. Dore miji we uve kuri biryogo. Bos kita panggil datang sini. We mu bwa polisi bose bagiye. Semua anggota Halo over mwese. sekarang ada rompakan Mujye kuri Jalal Sultani Ismail Lona. supaya mungkin Habaye ukwibwe abapolisi mwese mwari mugiye ahandi mukate. Bakira itegeko. Nabandi ndani muri bank. Urumwe n'igikapu. Mwitegura gupakira ipinasha. Damofa bank. dekat cepat. Kumbi dure boss Ashirafu ageze gucaba na polisi yose yerekeje ahantu bagenzi be bari. Nanda bwe mugire vuba musohoka mwahitani muri iyo bank hakiri kare. Polisi yaherekeje subumbuye baramwambaza amapingu. MPU patah balik. Kagasore kabwiye muzehe ati yewe basubiye inyuma. Bahindi aho bagiye kwibase. Dekat. Nero utazi itegeko. Buat tutup pas. We abajura babanje guturitsa ikisasu ngo ku restaurant barangije bajya kwiba banki nkuko baturitsa mu mujyi bakajya kwiba kuri banki iri Remera. Tayari. Faster. Kamera babanza kuzizimya. Fana arangije aza musiri kwetegere. Kenapa ni? Yewe bigenze bite? Biasa. Hano umuntu yinjiye muri system yacu. Go. Iyi ni tekinike yabo atagira bafata amasuka. Kau dipeskan. We musubizaho sha. Afande ntago babitunganya ntabyafata amasanga. Bisubizaho wize IT yiki. Nuko sasa ugenda ugatuka umuntu umuhoro ubusa nawe yanze kubisubiza abishaka. Aho baturikije polisi yakase. Amabandi yaragiye gutangira kwiba. Ibintu zakase. Tayari. Napfuye tu. Wewe mwese atagira ubahari mufunga umuhanda. Close the road. Kamera zisubiraho. Basubizaho bazengutse. Abateka bashaka bari muri bank ndani turabona akamodoka gafunze. Bose atinga igisasu. Kubereka ko nta muri mu modoka arayituritsa. Mabanda ari he? Imodoka iraturitsa aramagara kuri headquarters IQ. Muhamagara fire brigade bazagari ya arya niki? Kizimya mwoto. Nabakomeretse ikipe yose imeze neza unity. Tayari. Mabanda raha. Kwiba buri munsi. Ewe data we. Dore fande ngarumirwa. Lan mana? Wakora gete nyaho turabangaba. Lani hari iki? Lana avayo. Muziki. Iki cyamubwiye ko gikorana n'abagenzi b'aya mabanda. Bigenze bitara. Aku suruh kau tangkap. Ibi ni ibiki? Tangkap polis Nepal. Dia partner baru kau, aku assign dia. Uri arambwira ko mugomba gufata amabandi ntabwo gufunga umupolisi mugenzi wanyu. Bukan anaki. Kom. Aku aja lah. Uri arambwira kurikirana nawe. Sama ada. Yagomba kwigira nkaho ari kurundi Rwanda ararengana. Nijye amwohereje ngo abakurikire. Tak buka. We mufungure sha. Oya za kuzana amapiye ifunguzo. Narukwibye kare acha n'ipingu rya yamba nducika mba nacitse wanjijiwe. Kumbe Motif tu nak cek saya clean ke tidak ni. Kau tengok ni. Kau tengok. umva ku kibushaka ari gifite ikibazo. Tengah kecoh. Masore uyu mwanda. Saya dapat info Bakayibwe wese waruri. berkeliaran dekat depan kafe yang kena bom tu. Uyu musenzi yarabizi kuki yankurikiye nagiye kunywa icyayi. Haturitse. Cepatlah. Subiza iminsi itatu inyuma kuri kamera. Turebe ndate z'igisasu. Kureba neza kuri za kamera. Kau dapat info dalam bungkusan tu ada bom. Ari umuntu wateze igisasu muri Mondisi iminsi itatu ishize. Go, sus get up go. Ari mwahasaze. Mwahasatse. Aku cakap jalan. Wowe nari gukurikiza amabwiriza. Aku cakap Tanga ubwiza ukuri. yang kau rahsiakan pada aku. Kalau betul dah, Bisa nk'ari ikintu mwaduhisha hano. kenapa kau tak panggil unit musnah bom? Wavumbuye ite ko ubundi muri Mondisi ariho banase igisasu. Kita dapat daripada dulu lagi Lazni. Azimi. Mabandi rwose ibyo nkora ndabizi. Sasa mabandi yabarenzo. Kita potong macam mana pun tumbuh balik. Warahindutse kabisa ukwiba kumaze kwera. Sampai bila-bila supaya nak. Wimbwira umwana kubimaze kwera buri hamwe. Ya betul Tuan Azmi. Itu yang Azimi ibyo uvuga ni ukuri. dan itu pegangan aku. Ibyo yarakwiye kuvana mbere. Zaman berubah.
gusa ugomba kwibuka ikintu kimwe, abantu barahinduka kandi n'inzira zirahinduka. Cyana mwizera gishyashya mu kazi, musubire mu kazi shafa ndabatura umujinya. Murareba iki? So far tak ada awam yang cedera. Tugaruka hakuno Tapi bawa dah nta musivile wakomeretse, gusa kufure for vide. kosong. Baza hakuno muri banki, Ada dia mengatakan tembakan berlaku, barashe mu kirere, abaturage barisohokera bacyumva kurasa. tak ada kesan tembakan. Mwirebe sibyo, umupolisi barasiye mu marembo, nta yandi masasu yagaragaye, Mungkin nta kintu turavumbura. Kagasore kari mu iperereza yoga kamubwije ko yatinye nkorerana na ririya bandi, kabwira muzeyi gusa nta kintu washinje umuntu utamufasha amajwi. Dia orang mula-mula masuk. Bacinje uko nyimagina baheri yako kuri front desk kana fotoramo Kagasore Peter hapa baba na bank manager barangije haraho bamusanye barasa mu kirere mwese kiri ya urinzi. Orang perompak. Uko bigaragara bamwe babiri mu bajura Manager tu masuk dalam lift. bafashe bank manager ngafungure kufure foro, bamwinjiza muri esanseri. We fungura ashakiraho kode, igikumwe cya bank manager bashyiramo kode, kirekereta hakuno jya ku ruhande wa musenzi we. Dore urufito, data dore ifaranga, nuko batangiye gupakira ari imagina, bamusigaho ikimenyetso cya A. Iperereza racyakomeza, bari bambaye za gani, wabona ibikumwe, bari muri autopsy, investigation, promotion, suspicion. perompak tu datang Umva hano password induka buri nyuma y'isaha. Dia orang betul. None bamenye gute kode ifungura hano? Orang kenderaan. Imodoka yabo yaturitse, Kita ada buat roblox. nta modoka yindi bari bafite. ada 1 kilometer radius kan. Hano byanga byakunda hari perinuza bariyeri, Ada. hari abonye isura yoya. Maksudnya dia orang masih hadir di Abajura bashobora kuba bakiri muri karitsiye hakiri kare. Umusore ati niba imodoka yabo yaturitse wegeruka. Umusore aramubuza, umusore aramubwira ati barabwiye umusore ati ujye uducungira icyo wari umenya ko utagiye guhigwa. Agasore gati niba imodoka yabo yaturitse bivuze ngo baracyari mu gisagara hano hafi. Gatangira gushakashaka imodoka yabo nimba yaturikiye imbere, bivuze ngo baciye hano munsi y'ubutaka mu mihanda ya za gari ya moshi. Agasore karakurikira full kageze hano, ibandi rimwe ryakuyemo cya masiki, kemajina ukuntu ryaba ryaje hano. Harari cya mondisi muzehe Rupara, ndani igikapu cy'amafaranga, mugabo atwara nk'utwara inyana, nibwo bagiye cya masiki aragita. Muzehe barambwira ati uducungire ikibabo, badufata tukwica, we ngomba kubashaka. Muzehe arakurikira, yesu zuru wa musenzi we urakora ibiki? Zuru ko yakaje aca kutwaye imyanda. Nyumva neza we cyangwa nyumva muzehe onkire hagarara wowe. Ini bukan uang dia. Balik. Ndavuze ngo hagarara. Ini bukan uang dia. Wae nagaru nk'umabandi tugende. Kimureba cyitonze. Ati nagaru umunyamwanda tu hagatwara imyanda. Kuramo ingofero. Ikuye mu Rupara kimeze nk'igisaza ukuntu gusa isura. Teguye urutwe. We tugende, we amaso yaratwajya ni mwene Joporo birirwa bamwe mu mujyi. Ndagusabye tugende, nagaru umujura. Kau percaya tak? Kasuru karamyaga muzehe, kigabo kigatambika amafaranga kiratangira. Suru ndakosa rusingo ajya ku mupolisi mugenzi we, idori bandi ngo riragigira, umupolisi nawe arakurikira, umugenzi we aramukurikira. Sasa aje kukikwekera ngo ngwarasha umupolisi mugenzi wawe agiye gufata ibandi, bagufungwa burundu, bagufungira mu itiyo kwanza. Kibandi kiriruka, gasore karakurikira, nimba kugakorana naye amabandi numbase kavana yimbunda. Mwana agarara muzehe arimo aribaza ndasaka kana singara sike kandi namba bandi yamuhaye gasopo kwanza bayimuhaye ejo bundi.
mwana kwibandi rupara cyahasi cyamujota kimanwa kuri bisi kiratangira aho gufunga imyaka yose nakwicwa n'isasu to gasore rikava kwizima ka Zulu numbaza impamvu ko arana mabandi kakaba gashaka kuritanga karakurikira muzehe byamucanze ndasuye umwanda nimvuga iki cyambara gitanga imbere utava uri ndakumena urutwe tayari aguruka buhoro buhoro amaboko nyabona kigorye gusa we muzayi mushyiraho dore siri kwentegere Zul turunkan senjata engkau. sira imbunda yawe hasi lower your weapon Man, we mugabo cika cyamani mwana nava kwisima arashaka ibandi nageti mu kaguru wakigura cy'umwana we police kwibandi muzehe biramucanga ndakwifitiye apa tak pasal kau? wakigura cyo cy'icyana Tertangkap. kucyumfashe Dia letakkan urakeka nzasubira muri aya mabandi gute senang kau nak masuk. ntago banyemerera Pergi masuk tu Samsung. we ntago byoroshye gusubira mu bandi Kabur lah. warugwa ryondo umupolisi yagiye kubaneka dore filime sasa muzehe yagaga kumurasa abizi ko ari maneko mugenzi wabo uri mu mabandi akagoryi kirasiye mugenzi wabo ati gusubira mu mabandi urateka bizanyorohera filime irahara agatogo ibintu n'uburyohe cyane cyane sankara nayizanye ikigoryi kijyana turamenya gute gahunda y'amabandi undercover agent ibintu n'uburyohe mister samano nayizanye ibintu by'abawada sasa hakuno Aku minta maaf. hashirafu mbabarire Tuan ada apa? ewa naho nembizi ko ari maneko wari uvuga bari bafite umugenzi wabo utanga amakuru naramukekaga gusa sinari mbizi aba baraje dore kimwe barashe mu kaguru niyo tabanga amakuru uyu munsi turiba Kacyiru niyo twaba tugiye kuri ajya hamwe ni kuri ridibura kuri ridibu Ini rahsia jalan. wangu iri niryo banga tu cyabwa data we urwana rwaje rucyanuka ko mu ndeba mwese Tak boleh salahkan saya tak tahu yang diorang ni semua ni. ewe nangashe bakoze ceceka sora kuvuga ikinyakuvuga ibaye we nawe funga umunwa Tak ada Mi, benda ni ikigo nyajwe gituze agak ketua dia macam akazi kari koroshye benda basic kita kompon. ndashaka boss wawe mabandi rero utumye mugenzi wacu nawe arasuka mu kaguru Tapi disebabkan kau dia terlepas. Sikit je lagi aku kubera wowe baracitse bose hancurkan plan aku. Salahnya aku tak. ashirafu nawe wayagije gahunda Kau tak tahu ke? nta kintu uzi warusimbo rw'urwana Kau. ugomba kurikiza amabwiriza yanjye. You have to follow my orders. muzehe n'umujinya bamunambwiye kurya ruswa yarayirya ariko ntabwo yabatanga ntabwo yabarabura ye muzehe Fit dalam poket kau tu, tak lepas lagi. wari uzi wowe wowe kujya dara amafaranga mujye mu mufuka muzehe aragikubita cyana kimbaza amafaranga babandama nshaka kumvamo lani Kau orang semua tahu kan? munyumve neza Setiap bulan mwese muzaye amafaranga sibyo perompak tu. buri kwezi hari amafaranga nakira avuye muri ariya mabandi Duit daripada perompak tu aku serahkan pada unit. nakira amafaranga menshi gusa sinjya nyarya nkajyanamo nk'ikimenyetso mu ikipe ishinzwe iperereza n'uyu munsi nayakiriye Hal berlaku pasal budak. niyo mpamvu uruzingo rw'urwana ruri kunyiruka inyuma Dan kau orang semua tengok duit. ni amahirwe make nakabaye nafashe ariya mabandi n'amafaranga araha Kau ambil duit. muyakire muyajyane muri investigation unit Catatan. ragiye ajyane mu bashinzwe iperereza Hebat permainan kau lah. uru rwana rero narwo nurufunga mutwe nirumva neza muzehe kadakorana n'amabandi narwo barukoresheje Kau bawa aku pergi unit siasatan. Aku nak wewe ayo mafaranga ajyana mu bashinzwe iperereza nurangiza ubake raporo ndebe ko buri mafaranga buri uko yahawe buri kwezi ayatanga nawe aricyo waje kubita ashirafu bose wakigoryiwe
bose araje guhondagura Ashraf anda cyagambanye agaklah tu adik kau pun. muvandire kera Boleh apa dedekku? ikisi Suka hati dia nak buat apa? Jangan masuk. umvana abavandimwe ku cyubyitaho Aku dah cakap dengan Mama. ari kuri kiruma cyari marahondagura Tapi Rizal sibuk nak bertahan dengan dia. nababwiye guhera ku munsi wa mbere kutakigorya ari igipolisi Pasnya aku nak kau ikut. murumuna wanjye nakidefandaga Kau tak senang ke? mugomba kurikiza amabwiriza yanjye nubwo ari murumurangika mwihanire Ni kau orang senang ke? ntabwo byari byoroshye gushika aho tugeze Buat ni semua sebab pengajaran. ikigoryi gusa Sayang kau. narakwigishije mugisha buri kimwe Kau pun tangkap memang betul dia kena tangkap. none se niba hari umupolisi tubigenze gute wabivumbuye ute shyiramo isafu Ashraf arabasa bagenzi be ko ntari twinjira Bilang dalam senjata kau orang bodoh. ikigoryi cyafanye amasasu yanyujijemo ibiporoporo niyo mpamvu twarasaga abantu amasasu n'abafata kureba neza ikigoryi cy'igipolisi cyakiremo ibiporoporo nta sasu ryarimo they are shooting blanks petit fure urikisha mana aramwihonana izal ni abavandimwe ebyiri garafurere kuri rwa petit furere ntibwatinze mugenzi hakuno wari uhari nyiramutemba nshyushyu dore umukobwa mwiza uve ku binabirirwa bisi bitera akabungo ku maso yarya ni fondote bakisiga pata jone ugasanga amaboko n'igikara handi ni inzobe arumiwe sata mwakubitana byutswi ukagira ngo arashigisha igikoma yemwe ihangana mata 15 ngo guki Kongo yaragowe na mukorogo ngo bongera mu Rwanda bakizigira muri Kongo abantu bose babaye dibu konzi kare witukuza ugasanga umuhumetso ni igikara hago mbese mugenzi wa musore zala afite umukunzi mbabarire sheri kazi ka gipolisi niko kamera So, none ikirego kigeze he Masih dalam siasatan. ni hatari turacyakiga still in progress Ini masalah sikit. sasa mugenzi urukundo ni ikigoryi urw'uburwo rwabaye mu myisi mu nyugusa n'igipfamatwe umva ukuntu avuga yitonze sheri nzakujyana zamburi ariko apfa ko bitane bane wewe bastard kujya hapa nikwambie ni ururimi rugahinduka thank you. uko bagatetse uduporezo basohotse urakoze allo sheri yamutegereje akabara abantu bashiramo abari busohokere Okay, sawa sawa saya ada sheri emergency. ngomba kwerekera birihutirwa gukunda ahantu polisi ni ukwihanganira akazi nubwo bari bazanye nko nararyaho ugisangiza sheri Sorry, tapi sampai bila kita nak macam ni? wihangane gusa ese tuzaguma gutya mpaka ryari udufaranga twagiye polisi ni nica nikize ni imekenya ngo wekenye Harap sangat kau faham. sheri Jenis pangkat. ndashaka kunyumva neza nazamuwe mu kazi kandi ndagusezeranya ko bizamera neza nitumara gushyingiranwa nakurongoye byose bizamera neza ubwo bamaye ka promotion ahubwo ngo ngomba gukora cyane kugira ngo badakora iki batanyirukana Mak kerja tak selesai lagi lah. Dulu abang janji lepas kahwin funga umunwa akazi ni kenshi saya. Tapi sekarang lain. Nak ambil warambwiye ngo nitumara kundongora tuzahita tubana neza gusa nujya uba mu rugo Macam mana? ufite ikibazo akazi niko kameze uyu bamwe bambaye polisi madama agatelefone akamena ubwo ni urundi rushyi intambara mu rugo tayari kana kabona se akubita nyina fimbere kahambe amavi ujya ushaka washaka handi tayari nta kibana na famiye akana nta kikajyana ku ishuri umudamu arabizi ko ari abakene akazi k'ijoro zoro nayo bamuhamagaye kuki umuhamagaye Kita angkat ah. Ni kuki uhamagaye landi putih CCTV. namuhamagaye niyumva gusa hano kuri CCTV kuri za kamera Pelik lah. Macam narenye kilomita 3 radius mutambiko Diorang ikut jalan bawah tanah. komeza umbwire dapat satu lagi footage. abantu bacitse uyu munsi bibye kumanywa bakore baciye munsi mu mazi underground Tu boleh tak kau tu? barangije baratatana the police stop gusa naho zo bagire bariye weza nari yashushu kumbe Ashraf hakuno mukire nta gasore gato keza kaboga rukabonye wanajya ko kiba naro bavuganaga ntabwo muri mu maso amuha hakuno ibyo amuha n'agafunguzo sinzi ninde bapanga ibyo bapanga umugabo ufite furesheri kote y'imikara
ikara sinzi ninde bakorana boss kurikirana iriya moto kumbe byapanga amapandara banga marapanga n'abandi bapanga ku business iraha mukabitsa bakiba akazi karabuze dore jobu mugana muhanza ati ntuzaburara ufite isuka abakazi kabo n'ugukorakora Sankara n'umudomo Boris n'ukwigana ijwi rikava mu metso nta kazi katagutuga katawutira akaguru Shadibu ni ibikoresho by'ubwubatsi urumva Shadibu afite business ari atiribu unitanyizi zankinesha urumva kanya nyikunda zira ntebe zikoze kuriya kuzicaramo n'uburyohe abana arangije azanka yesitara kamera zo ku mihanda wauza umuntu kujya mu ishoki akamiruza akavuga ati nize ayiti nge nirwanye bya kamera za Kigali nibe baza ku yindi branch ziramo for bank imwe urugero nko bavuga ati nziba kesi bizose bako Rwanda nduyogoje bayo bya kamera kumbe ari moto bakurikiranye iyi moto we Dino wisinzira muzehe bamuhamagaye igicukulani kuri station abandi baraye mu kazi ibandi ryaramubwiye ati muzehe bajya kumfata undabura utandabura ufite umuryango n'abana ntacyo turi kuvumbura ni bukan hideout dia lah ni rumah nta kintu navumbuye nta kindi naho bishe nawe wamenye cek tempat ni iriya nzu ni iriya mukobwa saya banyak kali ambush tempat ni uyu mukobwa perempuan ni banyak sangat taktik dia Banyak taktik ke? numva uyu mukobwa afite amabanga menshi ndashaka kujya njyenyine kumbe lana ari hakurya Zulu avumbuye ngo undi mukobwa ukorana n'amabandi ashaka kujya gufata ari wenyine mukobwa uko yagatashye atuye hafi na banke yibwe ku manywa ngo buri uko atashye atahana moto kumbe ko ryabandi ry'umukobwa rikorana n'abashirafu rifite moto yaryo ko ryagatashye Zulu yakurikiye uyu mwana narashaka mu bandari serious nubwo yakoramo muzehe ahamagara Dino kau kat mana? Dino Aku tengah cek CCTV 4 minit ni uri nona aku tengah follow dia orang nani mana kurikira kuri televiziyo Zulu ni waba kurikiye CCTV Bank Datuk nta mpamvu kalau ada apa-apa maklumat umva ndashaka komeza ukurikirane za CCTV za kamera zo ku mihanda icyo tubona cyose umenyeshe sawa ni cya Dino niwe tekinisi urara ku kazi muzara ebandikazi gakobwa gatokeza gafite itoto ku maso kabona arambaye cya jumper gipira gishe mu maso kinjira mu igeto Zuru akubita ritana kurikira gakobwa mu nzu y'umukobwa indani mu nzu y'umukobwa uchambure yacitse kare muri sano nta urimo we wa muskawon yagiye kare umukobwa Korang follow aku ni apa hal? Ha? ko kimu nguri cyana sha Bodoh. Kan kena tembak mati kata pula. wa muskawon turimo twacunga umumetso uriya mukobwa n'umwicanyi bakaba yapfuye kare yakuvumbuye kuri muramuyiga mbere yuko ubikora muzehe hakuno Dino halo Buka balan. hari icyo yavumbuye umeze ute lan ryabandi ashirafu Anak kau macam mana? Sihat ke? umukobwa ameze ate ameze neza Aku cuma nak bagi tahu kau. ibiganiro turimo turavugana bigufatwa ndashaka umenyesha ejo ko tuziba banki ya Laba Damafo Polisi yang datang ke n'indi branch ukora ibishoboka polisi batazanyataka 500,000. ejo nimara kwiba nzaguhemba 500 bro muvana urumva ukora ibishoboka polisi itazamfata kumbe yabanje kumbwira ati nubwo turimo turavugana telefone yari mirakuru Ayah, papa esok hari jadi Amira. ejo na anniversary yanjye yego mwana wa kumbe umugabo ntabwo akita kuri family ejo afite job ibihumbi 500 ibu buat kat mana? Kat playground cafe. Tapi kalau ayah mama ese ashaka kudusohokera ati kuri playground cafe Mira faham. gusa ntacyo bitwaye niba utazaboneka ndabyumva papa akazi ufite kenshi kumbe Zulu yari yamukurikiranye tayari
hari wibuka yiba imodoka umunsi umwe kirakana arangije barakana mu myaka ishize uriya mukobwa muri Indonesia aragatangaza abandira muvandikira vuba yewe arakana kibyebe umunsi umwe karacika ntibwatinze hari yazaga kumbe hakuno hari uwaje ahara sasi y'abakecuru bakuze hari ahantu babajyana bakarirwa nk'abana cyangwa abasaza abasanga urubyiruko batanganye imyaka ibiganiro batahuza bagahitamo kubajyana hari abakecuru bonyine kumbe hari uwaje buriya Malaysia ituranye n'Ubushinwa gusa hafi n'Ubuhinde cyane imico yabo abenshi ni abasilamu kumvishe yitwa Ashirafu Zuru Ashirafu mugenzi nubwo ari ibandi akunda nyina nta mwana wangu umubyeyi Bertahun kau tak datang jenguk mak. Ashirafu myaka 5 nibwo yaruka kunsura Mak gitu. waruriye mama Berjaya dah pun sekarang ni. wana tumaze gukiranya na murumuna wanjye dore kiri umuntu Orang dah jadi orang kaya dah pun. Nek cyakoma yakindi Saya kurangkan. turi abakire mama Mana kamu bana banje polisi muri bayiga buri hamwe nabonye amasura yanyu kuri televiziyo bafite mugenzi umubyeyi arakuze yabyaye abahungu ebyiri gusa mugenzi akazi karabuza abana bafata umwanzuro kuba amabandi kumbe yakora kuri banka Nak bawa pemenda. umpana shaka uyo boyana Nyawankan. dofitaje gahunda uno mukobwa wanjye winisoma mbike wanjye right hand man Aku nak jumpa siapa yang in charge kes rompakan tu. umva ndimo ndashaka umuntu uyoboye iyi station ikirego cyo kwiba banki Saya yang in charge. umva hari icyumba cy'inama Aku nak tangkap perompak-perompak tu. umva nigiri kuyobora Tak tunggu sampai bank aku tengok. cyabananiye gufata amabandi sasi umuntu afite banki y'ikibwa polisi ugomba gusobanura ni gute polisi nishyura izamu buri kya kitu ndasora buri polisi umbwira gute kiwandi ryacitse amategeko yo hanze Sekarang aku nak kau bagi detail kes tu. umva ndashaka mume amakuru yose amabandi yanyibiye banki ni bariye Aku dah tengok. ndashaka kumenya mushinzwe iki murakora iki Betul-betul boleh dah. ndashaka mumbwire murapanga iki Aku tahu. ntabwo mukora akazi kanyu neza banki yanjye irimo irahomba kandi mugahembwa buri kwezi dutanga imisoro Berjuta-juta. buri mwaka Inefficient. uti za miliyoni nanga z'umusoro Ya. ndashaka mushe mukore bamufatira amabandi nona Dah cuba tangkap perompak. biratangaje Iyalah. turakora ibishoboka Aku nak detail. Detail. ndashaka mume ibigaragaza bivuga ku mabandi ubusobanuro se Saya tak boleh bagi. ntabwo tuguhaye Sebab saya ada nta kimenyetso na kimwe naguha teori saya. ahubwo mfite ikindi kirego Dato' wowe ubwawe perompak-perompak. niwe kibazo Kau merepek ni. uracyeka arimo urakora amabandira Sendiri. Gila ke? ndimo ndipangira kwiba wasaze Setiap bank vault Dato', password kubera dia ko betul. banki zifite asiranse rimwe na rimwe iyo banki ibonye itangiye guhomba ihitamo bakayiba kugira ngo leta iyishyure cyane cyane zino banki zigenga Setiap 1 jam. Dan undercover saya bagi tahu. nta kuntu numvise ukuntu banki yawe buri nyuma y'isaha bahindura password amabandi yamenye gute password nimba atari wowe wayihinduye mane kwanza nsobanurira ni akabazo nimba muhindura password nyuma y'isaha amabandi yibye ate akaba yahise amenya password bivuze ngo ntabwo ushobora kuba ufite uruhare mu kwibwa kwa banki yawe kugira ngo leta ikwishyure Undercover saya bagi tahu, perompak tu the tak password changes every hour untuk hack vault Dato'. Mereka hanya key in password. ni gute bahakinze kufure foro zawe y'amafaranga bakayiba Ada satu ukire biramurenga Dato' dah jual semua ikindi saham-saham Dato' dalam bank. kuki wabanje kugurisha imigabane mu minsi ishize wari ufite muri banki yawe mwenyewe Ni lagi lah. papa ntutongane muri polisi hasi ubundi kuki wagurishije imigabane Kalau aku bersepahat dengan orang buat apa? ibi ngibi Tadi kan Dato' juga yang we turacyari mu iperereza Sekarang ni kau ada bukti ndababaza murapanga iki ada wang. mufite ibimenyetso ko murana n'abajura se Kau kandi wowe ucunga umunwa wawe wari polisi we tak ada bukti. ahubwo nawe ucunga umunwa wawe kuri matuku umukozi wa leta Kalau saya ada bukti Dato' dah. nta bimenyetso mfite bigaragaza ko nabo gusa urakekwa uri suspect nk'uvumbuye nawe uzajya gereza gusa uracyafite amahirwe yo kugenda widegembye ariko nibyo akanya gato witonde utabusha fanda vago shopping Selama ni kalau kumbe cha Zulu
Aku tak pernah nampak kau cyari igihe kirekire utaza gushopinga hari ini kau ada kumbe uyu munsi baraza kwiba kuki uri hano uyu munsi ntabwo bikureba kumbe ukagenda aracungwa yinjira mu kamodoka ke hakuno imuzehe Zulu nako Lan cyazuru kinjiramo ntabwo yakubita pata nawe ikiguri kirashaka iki Kau apa hal? aho ufite ikibazo ntabwo yamwirukana nabunganiza tayari hafaho sasa wibuka amabanda afite tekiniki biba hano baturitsa hano bakiba hirya bagaturitsa Biryogo Nyakabanda akaba ariho biba polisi banza hakuno Lan boleh aku tahu apa salah semua dekat sini wa mungi Info. murakora iki hano Itu berkeliaran dekat sini. mugere mwese tare za kamera aba bandi bahoze hano ndagukeka nawe Zul Letakkan senjata. urakora ibiki kiri mu ndasi mwese mari mbora na fande azimi Senjata kamu. Letak. laji Kevin mwese mshiri ngwaro zanyu hasi mushiri hasi semalam saya intip dia ni inspector nyumva neza saya dengar sendiri pun ijoro ryashize nagiye hafi niwe ndamuneka cakap hari ni numvise ikiganiro cyari hagati yiwe n'ibandi apa jalan apa uyu munsi waraza kwiba bukan kat sini bari ba banki ya Damafu sasa uyu musaza ni umuhanga ubwo bambwiye ngo bari ba Damafu muze yavuze ati ntago tugomba kujya kuri ya station harandi bashaka kwiba Kau belum patuh ketahuan. ubizi udashaka Tak faham. nigute bandi ryakumenyesha ubundi muze narabikeka ariko ubundi nigute umuntu yajya kwiba kubwira ati niba mu Nyakabanda aha naho bonek sekarang Lan fungura imodoka yawe baguhaye ruswa aku cakap buka Lan kingura sasa uyu kandi koko bavuganye kureba gutya mu modoka ye harimo igikapu cyuzuye urufito afande urabona yahawe ruswa ngo atabarabura amafaranga inote originali wayakuye ku mushahara wawe tuwuzi Dengar dulu. twumvikane sawa Mana Datuk ni ada dekat atas ni? ubanza munyumve neza rompak bank iyi nyubako icyo tubabone bari bwibe Mana ni? ntabwo bakiba inyubako y'umukire nyiri banki Dalam bangunan ni. Sebab tu nonetse bwo bajya kwiba ni gute bamenyesha ko bari bwibe iyi nyubako turimo ni iya nyiri banki kuki barimo baramwanga ngo bari ba banki ngo bamenyeshe kau akan semua dekat sini. bashaka kuba bari aha unit CCTV bank Jalan Ampang rusak. Alam bank dah berbunyi. jalani ampanga iyo banki nayo itangiye kwibwa ntiwumva mwese twiteguye birahagije hatagira ujyayo mwigenda barababuza aku yang hendak ukurikiza amabwiriza yanjye inspector ni igihe ushinzwe iki kirego inspector nyumva neza babwire bose bagume hano baze sha Tidak aku ramai yang umwana iyo amaze kwishyurwa minerivare ajya imbere ya se agatangira kwishongera tangiye kwishongora abasore banjye benshi bamaze kwicwa na riya bandi aku tak boleh terima arahan daripada orang yang ntabwo nshaka abandi bapfa bundi ni gute nakwizera ufite umushahara urenze uwanjye sha John, ikut saya. we twese tweregeye kuri banki jalana ampanga muzasigara umwe na bagenzi babiri abandi bose zirerekera bajya kuri banki Baiklah. we mutangire sha yego nyakubahwa kuva ryari usuzugura fande kumbe asilafu afite imbunda ifite umunwa mututu simwe zikorera amasasa aremereye imwe bakurasa ariko amena igituza amafaranga bayavanyiye se wubaza ubusanire yagwaye unabimenyera se kumbe asilafu polisi zose mwitegura arababwira bose polisi zirasohoka zijya kuri banki kabiri satu keluar sudah sawa dutangire musohoke bandi kumbe asilafu ni umuhanga yanyubako polisi ivuyeho mw'amabandari tayiye umupolisi wa mbere hasi yanyubako nyiri banki atuye mu apartment aloba mutabare twatewe kumbe uvuga acukutse ikinyarwanda bavuga twatewe kubera igihanga akavuga ngo bakoze iki we murakoze cyane basewe tayari Wompak kau dekat sini. Kau semua kena datang sini balik. zamburi amabana araha we bareka fande n'abasazi none se bajya kwiba mu rugo rw'umukire bashakamo iki ntiwizere amagambo ye
nyizera fande ndani ku nyubako ya nyiri banki haraka Ashraf ari mu yindi nyubako birebana ni umupolisi we tujye mindane security kuri floor ya 17 Ashraf afite imbunda mister dore filime nka umusobanuzi we Sankara niyo mbere bamba nazije avana imbunda arabanza arayipangura amaguru arayashinga bye ku buriri etage par etage ari kwa rubanga areba sitita wa hakurya acungira amabandi bagenzi ye password bosi bandi rya mbere amena igituza bandi rya kabiri mama yake na mama esa system ya Samano filmira Lari dengan budak dia dah masuk bangkau. mujire vuasha Ini Ashraf tadi kau cakap clear. lari n'abasore barawaza mwavuga iki mubabona mbarasi baya dawa ya moto ni moto babita umuriro abandi ku mupolisi bandi bica bita umwoto mama yake na mama dawa ya moto ni moto umuriro baya ikobwa aragereza mu rutugu mabandi nava kwisiba baya ubwe filmira kumanywa mabandi nava kwisima tagiye tabura gato pande ya lani undi fite sasu riremereye irakumena amatwi byo nicya Ashraf ari hakurya kumbe dore abandi bayobye mama shinge mama baje kwiba kuri banki yewe yewe ko muza hano bababwiye iki mwibeshye Tadi kata dalam bunyi. ntabwo bibyara oya Kemungkinan alam rasa. yewe aramuzavuyeho tugiye gusona tumaze kuzesitara turazivuza kugira ngo tweseye ariko ntabwo batwibye amabandara babanje kupara muza banki abandi bagiye kwesera mama shenge ayobye uburayi Sankara nagarutse by the way biru n'uburyohe mukanya dutangire kwa Lalampur gangster iyi bahise kwa Lalampur special forces muzu ya nyiri banke bayahabura gataca nirimaze gufata niba kufure foro niba ivari sinzi n'imiki tayari bari vari surajya nayo harimo iki briefcase kira kukinga cya gikobwa abandi nta mikino dore igihugu aricyo barashugutwaye we ngwino sha tayari shahidi sana mukire nyiri banki amafaranga afite menshi azishyura tu hano leta irishyura amasasu leta izagura andi bakadufasha ibandi abandi yaranguye bafite ibikoresho babita umuriro we dawa ya moto ni moto wa mbere baramuha ayo aricyo barashugutwe wa musenzi we ndekuri varisi nayo ndekuye vandara ya vande hasi kivana ibunda sasu afiri utugu kirakwepa sasi briefcase irimo iki ukobwa baruhaye fakurasa we abandi bari gutabare bari namenya naho bari fata iyo varisi ayiwe tugendeye muko umva genda genda mugurikire mugire bamwe abasukamwe mucike cyangwa nsigare reka mbarinde umukobwa ameze nabi babiri bacike tuzagukura muri polisi bagufunga ntacyo ushaka gupfa ntari wasi abandi araha aba bandi y'ibintu bifatika we muve mu bujura bwo kwiba inkoko n'amasafuriya dore jobu we
uzikuba miliyoni 500 iyo bagufunga imyaka 10 ntari wasa ariko ari kuri konti n'ubundi abose zanzara igihe ugaruka nta n'isamba aragura. Dora akazi yawe zaro apima nabi. Ashirafu yerageza hakurya ubusasu bwa piston bugerayo kanze mumena umutwe y'urutugu umukobwa aramuha. Dore imbunda anaracika umanywa nta bwoba nta ngingimira nta nda y'umujinya. Umukobwa avana yo grenade musaye ndarajya mu rutugu gisasu ajya hasi. Sye mwe baramuhaye abandi baracika abandi nta bwoba icyabazanye barakibuze. Ivarisi laje Kevin umeze neza cyane nje nanjye meze neza saka mabandi bayise KL Special Forces kwarara mporo ducike wangu nta kubura byose nkinga timeni baratangira bakirigitse nta modoka ntaho gucikira katurore bageze aha hano hari munsi y'umuhanda haca ibizi bibi tayari. Musayina arakurikira ibimafunzo n'ibyo bakoze. Ndani sike sara dora hani Imana yagorewe. Mana mfasha no mu byaba arayitabaza Mana mfasha abapolisi batamfata sinzongera kwiba Mana nabarira ya none. Muze havayo saso yaryumva gasesha dora aho bacenga ari impande ye ajenga sike cya kigorye ngo ni zarumya gukubitwa n'inkuba nta kibwe ngo nabandi byakura baro rigiye kwiba giyo by'abandi kuvayo. Yewe telefone mukuru azimi yewe bakurashi utacyano kwa muze funga kinywa dore rwa rugorye rwa cyanya gupfa kubiswe n'inkuba cyagiye gucyanuka yarebye urugorye babanza gukubita inyuma y'amafera bito bavugaga ikinya kuvuga ibaye. Muzayina aratuza gusa icyamabandi yaragiye gutwara bakibonye ya briefcase ibisoni gusa. Polisi irangije ifata ikizibiti tayari barerekana kuri station. Muze byamurenze abana ari serious n'imbwi ry'uruhu. Byana byinjira mu kazi rwose amakosa ndayakwiye nako ni nayanjye mumbabarira I apologize. Undi umuntu agushota kuva na mbere muzasharakara nabi yanze gukora n'abandi kuva ku munsi kubonde Ivarisi imigi Ivarisi bakiraho inyuma yabo hari zaje ebyiri. Sasa ababandara takuva kwizima tagarava kwizima ashirafa arabiyereka ikiba kibenza nk'umuti kumanywa kuri polisi katurore turapfuye tu ibandi rivayo kumanywa yangu bityo bitumuriyo we gerenade mwakiri tunda ashirafu bavane bwa Kristo tunda y'abapane automatic we murye kava modoka ya polisi ya mbere irirenga nashaka briefcase varize dore filime iryohera we aboro mucikana bandi ba polisi baparika nabi ashirafu baca baparika imbere baranjirira parika inyuma. Fande babonye amabandi yiba neza sha turi byuma kumanywa parika maniki munda manikiki ashira feri hebye ziyavaye na kabunda aywe ashira faraha
murumuna wa Ashirafu irindi bandi barashugutwi naho bazivanayo yarwana no gufungura amapingu wewe mujasi masasu mama yake na mama na machino na mbabazi muriyo kumanywa masasu mabane natageti wanapfa kuratsa amasasu afite menshi fanda ritanga bamutobagura nta mtibare bambaye mabandi yipambye bambaye atibare kubarasa nacyo kagasore kavayo kazamu gafata ya briefcase karangije kahinagira Ashirafu na kumwene wa Ashirafu urasobanura iki noneho Paris left wangu usubira inyuma kikora iki kigambanye kucyubaye kufure foro bararasa musashya mindi magazini baratangira baza baco musara irasa arasa kuri moteri target musara barasya arimo na iraturika moteri barayiturika yasimbutse musara yabyize mafunzo arasipira imodoka irimo muri Ashirafu irirenga vanimwe mwanda yakuza indi magazine aronchi ishiremwe ashiremu acharging nawe ahindura magazine ayiwe kimwe barashugutwi murumuna wa Ashirafu naca hakuno meze nabi kiteka yafita mbere mu gituza arasa muri nkongoro ndavuga umuhogo barashe kiri umuntu cyashirafu ku ruhande kira cyafite ya briefcase kochi nzimbuni randira kaka petit frère Rizal bamurasira imbere ye tayari naye bapimye muri nkongoro Rizal yaraje atabara amagara yamagara atere buri mwese wasamaye tayari aratangira yicaga abaturage yiba gusa polisi byinjiyemo hasi ubundi ko nibaga y'abaturage nibaga polisi mugera mwica petit frère video zazajya uburyoshye yabicaga nta mpamvu bandi barashize mabandi arisha kufa dore igitanze igikapu kabone nubwo igikapu gisigaye ntibwatinze nk'ikipe muricara nyiri banki nguriye lano meze neza cyane muze kuramo password dato iki kiri muri briefcase arimo ka disk deal pas aku jual semua saham aku iyi disk deal za bitcoin zanje ku transfer dalam nacuruje imigabane yanjye ngo za bitcoin nizo ziri kuri hard drive hard disk bitcoin nobody bwo kubika ubukungu bwawe tapi itu sekarang tak penting yang penting aku dah tahu ibyo nagari ingenzi byakucumira ari imbere y'uzunguka bihenze dia nak attack aku personally ababandira kureza mpamvu yatakaga banki yashaka iyi bitcoin bamaze kwataka banki zanjye zose barayibura bavumbura yuko nayibitse mu rugo iwanjye niyo mpamvu batatse urugo rwanjye simpan kat mana kuki yabitse wawe dalam bank aku nese nari ubiki Dato ada suspect siapa Dato hari umuntu waba ukeka mufite nyibazo hoya abanzi mfite benshi ada orang dalam pihak Dato yang mungkin banza umuntu wizera kurusha abandi bari bakugambaniye siapa ntago yangambanira hoya bedure cya kindi yizera cyumuhora imande cyaciye muzi cyumwungirire cyunjuro cyungukira banki nicyo gituma bashirafu ni gute mwakwangiza aka kazi ntabwo ko muri professionnel ziriya banki zanda amafuno zo nshaka guhumbya uza amamiliyari n'amamiliyari duhombye zaraye kuri ya diski
Ashirafu ikigoryi wabwira yapfushije muri umunani Laku sekarang ni nakoze akazi kanjye ngo amafaranga mwibarani muri banki sinayabaka none ziriya bitcoin nazibuze. So sekarang ni macam mana? Ikigoryi gusa ngo urashira Bayar aku ni. turakora iki uranyishyura ngahe ushaka icubundi bastard umujinya fushije petit frère uranetse semi kasiya kubwiye ko nyine amafaranga yawe tayari. Kenapa kau lepaskan dia? Kata tadi kuki muretse ngagende Simpan dalam lokap bukan dapat apa. umuntu yaramugetse kuva na mbere ntago twamufunga. Follow dia macam biasa. Kevin Kau minta bantuan. komeza umukurikirane nk'ibisanzwe Betul. umukurikirane spy on him. Ran, aku nak bagi tahu dengan kau. Lan Datuk Mio yang saja icyo nshaka kubwira untuk aku masukkan dia dalam pasukan kau. nk'uko ndatebivuze Kau jangan bimbang. uyu musore kugira ngo mufate munamuvumbure n'uburyo akorana n'ariya mwandi mujye mushyire mu ikipe yanyu mumwere ko mwizeye. Niyo mpamvu nabyemeye ngo tumurekure. Kivayo ni cyazabe cyaratse gutanga briefcase ntibayitwara muze harahaba. Saya mohon digugurkan Nyakubahwa Lan. ndashaka mvanwa muri iyi kipe. Lan Elak daripada kita tu kena. mpamvu natanze iriya briefcase kwaro kugira ngo amasasu agabanuke muticana. Wakoze kumbe bantu pangiye kujya baruneka buri munsi ibaza nayo kwidefana kugira ngo murekere kurasana. Niyo mpamvu natanze ku furefore yishyara kuri polisi se kananga caho sasa bamuneka biyongereye mpaka abagejeje kuri ese bandi yifitiye BMW. Wow. yewe Yep. Felicitation sigaye utwara BMW ariko umushahara duhembwa ngahe izo miliyoni zigura BMW wazikuye he nawe? Sasa abantu barana wizera undi Kereta tunang aku. Kereta aku rosak. iyi modoka ni ya fiance wanje yanjye yarapfuye. Tolong sampaikan salam aku. yewe uzambwire tu Ashirafu nimujya guhura Kau jangan risau lah. Lepas ni aku dah takkan Oh, jadi ganggu cuma lagi so. kau. sinzongera kubangamira. Aku nak pesan dengan kau. Kau dah bunuh Rizal. Gusa reka nkugire inama Dia Ashraf. Rizal umwishe uyu munsi Ke dia akan duduk diam. ndi umuvandimwe wa Ashirafu. Kita dalam bahaya. Sinya ko Ashirafu biburangira amahoro uri mu byago wa mugabo we. Aku je. Ntabwo ari jye nyine ni twese Sekati kau lah. pfa kuba nkubwiye wimenye. Ashirafu asanzwe ari umusazi wongera kwica muri umunawe hagati mu ntozi cyangwa gutera kwikirinda ku rutoryi rw'umugabo mugenzi wawe. Tayari kumbe kanangara cyane kwa ara rukurura amazwi bwasensa gakurura hakurya ava gashyira mu cyerekezo urimo gusa. Kananga yaje Zal Ashraf, dia berdendam dengan ayah awak. ndashaka witonde. Nak berdendam pula. Iya Ashraf arimo arakurikirana so. Jujur Ashraf, saya akan cari orang yang bunuh. Iyo mba ni Ashrafu nakabaye miguwisha umuvandimwe wanjye kumbe dore nyiri kwica ntuza murumuna wa Ashrafu arimo aranive n'akana joyeux anniversaire w'amavuko wawe ni Kamila. Tayari mugenzi hakuno nta n'ibyishimo mu rugo mugabaza hakuno afite ubwoba ntararya dore ijisho aribuka arasa kiri umuntu cya Ashrafu. Je suis la mort au travail ndi umupfu ugenda ibyo ni igifaransa cya bibi. Walking dead ewe data we aza muri sara afite ubwoba abandi baraserebura nive madamu n'abashyitsi amaji basutse madamu Mamashenje afite umugore mwiza umugabo ntatuje Sherika afite ikibazo wajya kumuganiriza Amira mwirukange cyane Nawak tu. Sheri Daripada datang duk haji ugacana n'umukobwa wawe Siang tadi aku teka
waretse kumvugisha abapolisi bapfuye bashize urashaka niba ubwitango nishimye nigira ngo nishimye ibyarakaza umujinya za kuwutura umugore mbere y'abana yema aravuga imirambo n'impfu z'abantu damara ceceka Saya cuma expect awak untuk jadi seorang ayah. Ntago nari nkubwiye ngo uzuseke wishime basi gerageza ifate nkaho uri se w'umwana ifate nk'umubyeyi mu rugo asubiza akazi k'imadamu yarumiwe Mana Mira yewe ubutaha waza ndasiye mu buriri bana bani mukine Bagaimana yewe data we abana zirakina akira washira bisha petit frère amiyaga ndani muri ryo abaturage basaze toranye namwe babazi namiyaga slavu yasaze abana b'umwana w'umugore w'umukecuru bose arabaha ubucyarira mu nda y'undi bastard ugukoreye ku muhumetso n'umugore avuga ko nta muhumetso ugira ugusuriye n'umusurire avuga yuko nta gatafari ugira wishe petit frère gamwishyure bastard yisaka indi magazine arayibura ashyira afavayo umupolisi ashyira hafi imbunda yifite miliyoni z'amasasu nabanza arakocinga nta mishimo shyiramo irindi abakana karitambika yesu kristo tobora kagugebude gisasu kinini irahinguranye mira mwana wanje kanya gato umwana wakuye amaraso menshi ndakwinginze birahagije mbabarira wikwera ku muryango wanjye atakamba nimba ushaka kwihora ica njyewe utica umuryango Ashraf ndakwinginze musenzi urasa kuri umwana wanjye nta muryango ngira nta muryango ngira nawe urashaka kureba uribwa naciyemo kingura muri umwana wanjye umukobwa azakura n'ikimuga baracakagura uriya sasu nawe umwana nk'uyu amagufwa aba cyoroshye ndakwinginze nyita kirafu tijya mukoma imbunda y'izuru kankwa ari muri bomboni kwa muganga mukobwa wanjye mayidota mukobwa wanjye ari wowe lani ameze neza mugenzi w'umupolisi mwana wacu iki madamu sheri umudamu yumiwe yana yuzuye amaraso baganga bagerageje bishoboka Diana mudamu yahamutse bagize kuba ari abakene ibyago bizamwe ngo yakunda akazi akiraho Zal avayo ngo akigurye nk'ikije kunshinyagura dore gutora umujinya umuntu utageze icyo gukora urungo rwamugiriye inama atisha nimba icyo nzi wakigurya rubizi nakubaza tuza fande tefunga umunwa kubera wakigurya umukobwa wanjye cyari yose n'amakosa yawe kanigendere we witura umujinya wawe abandi makosa naye mwanda Kau nak pergi mana? cyagutaha urajyayo Kenapa aku kawin dengan kau? asubundi kuki nashatse koko Dalam keadaan macam kuki nashatse umugabo nkawe Kau nak belah macam tu? turi mu bibazo ni gute umugore nawe avuga amagambo nkaya Ini siapa kau ni? ni gute wasiga mu bibazo nko gutya uri mubyeyi nyabaki Kau sendiri Bapak jenis banza nawe ubyibaze wowe ubwawe uri mubyeyi nyabaki uri mu papa bwoko ki nureho umukobwa wawe wibaze kabiri uri mubyeyi nyabaki tangira kurira nka mama cyagiye binyusa mwibi bijumba mbugere nasanze ntago ari ukubeshya nasanze mama gina rwene baba ngo ni ikinyusi barimo bararwana isafuriya y'ibijumba ngo ni mudabasha kuri konseri ngo nijye urya byibaze nawe kureba neza uyu kureba nyiri banka yarasiwe kuri etage we kurariye yewe uyu nguyu ni wari wungirije nyiri banki ngongo iki arahamagara yewe uri guhamagara nde Tunang kau fiance wanjye none fiance wawe wapfuye yaba ari wonkire we
sasa uyu dore ngo arahamagara Mia yewe kuri hafi ya sawajyano yabari inzu ye cyaho kamera sasa uyu wa mugabo barasiye kuri etage sheri we ni se wakanga kobwa kamiye dore sasa ngo bose yashirafu namikiza dore zulu ngo arasara yaravuye kuri mugenzi we barasiye umwana Mia sheri sasa iki nacyo akana karakanguka tayari mwana wanjye sheri bébé de moi papa nifuza ko ninkura nzaba umupolisi nkawe gusa akaguru kanjye kagiye kacitse kugira gutya umugabo yakubise ingasiri y'ivi iraturika akaguru bacira hejuru y'ivi dawe nawe azakura ari ikimuga mujye gukina n'imiryango y'abantu mugende gake hajye ubukamagara ngo sangara ngo giti bamurashe ubwo wancikiraye mugendera gake imiryango y'abantu aza hakuno bazana cyazana iki kibazo we sohoka laji sohoka barafunga shyiramo kare mbwira kibazo fata agate barakazinga kigwa ry'inyana yimba amusetswe afande witica umuntu yambaye amapingu batumye umwana avurika n'iki kiriho bipfunsi by'amazuru yagutabaza mushinya ashirafu ariyo ndashaka ashirafu uko we bipfunsa byatuye kigwa ry'imbwira tangwice kirisekera reka nkwereke ukuri kuraje ukubone bazana afande aza yitonze hasasha igihe twaririye ruswa sasa mu gituza igihe twaririye ruswa mwumva mutinzi mwumva ku nshuro y'ijana ashirafu kibamba filimira uraho umuvandi sasa nujya ujya gukina na bene wanyu ujya umenya abo mungana n'abo muri murya yarotaga bwajya bwamutaha ubwoba filimira ngaba umusobanuzi samano yaba data we kaji wa mugarura ndavuga keyo mu rukiko wende kagende lani sasa kubera inzozi sheri wanjye ari mu byago nawe ubu ngubu utangiye gutinya kuko sheri wawe ari mu bibazo dari awal aku dah tahu dah. Lalu utangiye gusobanukirwa impamvu wakoreye ayo mabandi. Budak-budak aku undercover. Wabaguzi gahunda zuriya musenzi. Bocorkan kamu dia. Abagabo banje bagiye kumuneka urabatamaza. Dia hendak kau pecahku. Niwe baraburizaga. Kenapa benda yang kau cakapkan ni lah? Yuriya mugabo yarakunnye kugira ngo uneshe umutwe. Biar aku jelaskan dulu. Uravuga ibiki? Akira hakuno lana amajwi bamufashe. Saya akan cari orang yang bunuh adik saya. Mbere na mbere nagashatse umuvandimwe wanjye Maria Ashrafu. Saya akan cari anak dia. Mu mwanya wa Alani. Ini apa yang nzashaka umuryango we n'ibyo nagukoze. Aku jadi dia itu yang aku. Ibyo ryo nabwira agashiri yo Maria Ashrafu nawe nagashatse umuryango wawe. Budak aku follow engkau sampai ke tempat tu budak perempuan tu tak ada. Abagabo bawe abagabo banje bose baraburisha none n'umukobwa wanjye acitse akaguru. None nshaka gucika. Aku pergi rumah kau. Aku intent kau. Nagiye mu nzu wawe. Aku rasa kau. Ndakuneka. Dan aku nampak kau. Nanjye mpamvu nakuneka nari nzikorana na ririya bandi. Narakubonye wowe n'umukobwa wawe imbere y'inyubako urimo avuga na Ashrafu. Bivuze ngo kau seorang dia yang tahu lokasi kejadian aku. Ni wowe uzi aho ntuye n'umuryango wanjye nawe uzi aho anive y'umwana wanjye yabereye. Bivuze ngo ni wandaburije. Sasa Musa Ashrafu yabateye uyu nguyu yari yahinduye aniva iri bubere. Wewe imbeshye. Ashrafu arashaka kuri telefone ibandi ryabazonza. Ashrafu arahamagara kuri telefoni. Sasa Ashrafu yamenye gute ko anniversary y'umwana bayikuye mu rugo bakayijyana mu rundi rugo. Araneka shawo
Ashirafa bahumbiye ko Ashirafa amushaka kuri telefone. Avayo? Buka loudspeaker. Shira oparire. Apa kabar le? Anak kau sihat? Elani umeze gute ya Ashirafa? Ukovuga ameza ate? Setan. Ushaka kuvuga iki? Uri he? Wa diamond. Bose ko nabunka bali. Lari uyu munsi wamfukamiye kubera ko byari byakurenze. Gusa ntacyo bitwaye. Ndaza gutuma wongera umfukamire. Cantik rumah kau. Ndi iwawe mu rugo yawe ufite n'inzu nziza. Nziza cyane. Usibye ko umugore ni mwiza cyane kurusha inzu. Sasa Ashirafu yageze ku mugore. Mbega uburyohe. Umudamu yabafashe icyuma Ashirafu mureba. Umugore arapanga kwiyahura. Abagara umudamu Diane we. Fata telefoni. Umudamu ashyira icyuma arashaka kwiyahura. Kwiyahura ni icyaha imbere y'Imana. Aba ari umuvumo mubi. Ashirafa dufite inzu nziza ariko umugore wawe akaba akarusha. Sasu nawe yibye urufunguzo rw'ipingusheri we Mia arimo arahigwa na Ashirafu. Ashirafu yiyemeje kubasiga bose mu gahinda. Mu nyubako y'umugabo yitanze Ashirafu ateretse nk'umukobwa kumwemera nako kanya ubu ubona ari agasore kaza naje mfasha nasura aracitse nagiye gutabara umugore we. Ashirafu yabazonze turi mama kaboga ari mama shenye cyane cyane ko n'ubutaye buri mu kazi urumva cuma mu make ndakwica boroboro nk'inkoko z'umurangi kukubaga nitonze gifungura icyumba cuma gityaye kumbuye nawe Zoal agiye gutabara umukunzi Mia tayari. Ashirafu ari mu kazi kose kugera kamodoka nukuyisetsa tayari. Belakang semua. Halo over. Kuri za bariyeri umucunge acitse mu cyumba cy'iperereza interrogation room. Byo ni ibiki mumbwira? Uyase yirukanga. Diana madam. Mutamu kazitabara. Zamuka muri etage. Diana kugera aho umugabo ngo muri shock Imana we. Dore icyo bita Jobu. Kugera gutyo umudamu ni muzima mama yaramaze no kwitangira giye. Yesu umwami umudamu yarari mari yisengera. Ashirafu sinzi impamvu atamwishe. Badusubiza inyuma gato. Kumbe Ashirafu ni umusiramu. Kugira ngaha yasanze umudamu bari muri mwezi Ramazan ari marasari. Nizo mana bagize. Aha filime ngatwe n'ikindi kiganisho cyo muri ryo go cyitwa Ramazani. Dore cyo bita ng'Imana itabara bayikunda bayo. Niyo mpamvu Sankara nsenga Allahu Akbar Yesu agire imigisha myinshi. Arya ni Yesu ra. Mo arya ni swara basusu. Iwa undi yitwa na swara basusu sala Ramazani ko yambwiye ngo niko yitwa. Urumva? Imana dore ngirafasha. Kwa kwezi kwa murezi Ramazani kwa ramutabaye. Arya ni murezi Ramazani mutunzi n'umurinzi Ramazani. Bari mu kwezi kwa murinzi Ramazani pira buri mu kazi. Urumva? Ubu dukoze cyo bari kudukorera n'uduhene. Sal baramukurikira. Dari modoka ngo barayambara. Uwa mbere umugore watabaye na murinzi Ramazani. Bapolisi. Ashirafu mbere mu mavu. Bakabiri baramu. Indi turuke barashiramo. Ayarura. Ariko arakora akazi ubumwe. Mbabarira. Zara vayu. Yarya fiance wawe yakoranaga na so ubukwe nako mewe ari ufite sha. Ukabwa arambwira password yarandi mafaranga. Kara chini bastard. Kigorye gusa. Hata gerenade yinda kuramo pini.
n'iyi kanyituritse polisi zagura izindi. Akazi wumwe Ashirafu yasaze. Uzi kuri umusilamu ujyoza amagakanzu. Peter, saya dah hantar Laji ya kuba untuk backup. Amira ameze neza baramugumaho. Kau jaga rumahku. Laji guma hano mucunge inzu. Ran, Yewe kita dah tahu hari ibintu twavumbuye la record dan kita juga dah tahu twavumbuye ahise uriya musore mama we ni umukecuru rwose ari muri bya bigo birera abakecuru ukita mani. Mungkin perangkap. Reka tujye kureba nyina urasanga ari agatego. tapi kita kena pergi juga. Ndabizi Aku dah arahkan semua orang ke sana. tujye kureba nyina. Uriya abana niyo baba ari ibirara gute cyane cyane abana b'abahungu. Iyo abonye nyina apfa gutoza. Mwabonye cyaro friend ke kitaravuye ku rumogi. Sasu yafashwe. Ine Zal kureba Kamiya hakurya. Sheri Mia Karamebe. Karame anikora ikiraro ni mugabo ufitwe. Araka basta doe nimekupa jobu. Uninichere kama utanipa raporo. Sasa wewe umenikungambanira. Hizo kuri Zalo. Ushaka kumenya kuri kose. Dore ukuntu byatangiye. Mugore rero ninde? Ninde? Lama-lama ko natibakaw! Wamsenzi we, ute wambeshyi. Kiye kibazo. Wanze ziraye kuzanshaka. Engkau. Hari yari ndugushaka. Karuna. Wandaya we. Pula-pula! Wamsenzi we. Dore sasa umunsi wa mbere Ashirafu ajya kuba ikihebe. Ashirafu mama yanyibye imodoka kumbe se wa Zaru cya kigori Dato. Kau dan anak engkau sama. Ino mwana w'umuhungu sha abana bayide bamwe. Kaini aku! Wa mwanda we jya mu kuzimu. Siapa ni ya? Abana cyaure Kalau apa dengan aku? urakora ibiki? Kau nak kau ajar aku ha? Cyaguca nanjye nyina washirafu bamuhagita mu munsi. Oya yaragiye kurongorwa n'undi mugabo we n'umugabo azamufashe kureba utwana twe. Ikigabo kijya kumuca inyuma. Ushaka dushyingiranwa shaka kurongora bamukureba imyenda shamufate ku ngufu imbere y'abana be. Dore inyamaswa Ashirafu umunsi nibwo yatangiye kwiheba ahinduka nawe inyamaswa kwica ntacyo bimubwiye. Bunuh satu orang, Muse aku akan cuba banyak kita yang natangiye n'iyi modoka ariko nimba wanyicira umuntu nzajya nkwibira imodoka ku buntu. Dore Ashirafu kunishe mu bujura. Peguam dia ada bukti yang Cya kigabo cyarongoye nyina abana bareba. sama ada puan tarik balik kes rogol tu. Wa mugore we dore na twana mudamu bamuva kwa muganga. Urukiko uyu mugabo ararengana ntago agomba guhanwa. Cyatanze ruswa. Ashirafu areba na murumuna w'inyuma. Tugende uzongeresha nta myaka myinshi iciyemo. Kigabo cyaje cyemyikisha muri Benz abana zireba. Barabana bari nta mutima. Cyabwiye nyina ko kizamushaka kimufashe kurera abana aho kujya kibikore kwandagaza umuntu kijya kumuyeju. Dore ko wa musaza Ashirafu yakodesheje ngo iki gisaza uwo munsi yaje gushigabo musi atararasa baramurasa. Wa polisi lan haciye imyaka nayo yari akiri muto. Ashirafu yaciye bugufi kigabo kiraho. Dore gushindura abantu abirwara inzika. Hari itu. Guhera uwo munsi na n'uyu munsi Yang aku akan ubah dunia ini. narahiye nciteka ko zahindura isi uko icyo byansaba byose. Udah paham kan? Kandi ndacyabikora. Ubu wasobanukirwa uburakari mfite. Kenapa Datuk tak pernah beritahu polis pasal hal ni?
iyo ubwira polisi ibingibi byose dato dore cya kigabo cyanyira nyina ngicyo ucicaye. Okay. Sawa. Memang. Ashraf. Ibyo vuga no kuri. Lu memang bukan orang yang baik. Isi yanjye. Nari nyamaswa ngo nari umuntu mwiza. Tapi sekarang aku dah Nari nyamaswa ngazi wild. Gusa nahinduye ubuzima. Ecuje ibyaha mumara gufata ku ngufu abantu mukicuza ibyaha. Sebab itulah misi aku. Iyi si byayo biri unfair. Bigenda uko bitakabaye. Usimama muzanyana. Lagi aku nampak diri aku dalam diri engkau, Zul. Gwera kubera ko gwara ku munota wa mbere nakwiyumvagamo. Turumwe. Tapi masalah engkau satu. Nakwiyumvagamo bire turumva ko twarwanya ikibi. Kau tak tahu siapa musuh. Cuma ni kimwe uri mumyi. Jadi hari ini aku nak tengok. Ntabwo uzi umwanzi wawe wari we. Orang yang kau dan semua polis lain lindung dan jaga selama ni. Lali na polisi bose nabagambanyi. Kau nak tangkap? Kenapa? Walindagira daimon kugira barimfate. Nak tegakkan kebenaran. Icyana koze niki? Tapi kau pembunuh Ashraf. Nshaka kuvuga ukora Ashraf. Bunuh ramai orang. Uri umwicanyi Ashraf. Please kau faham. Umaze kwica abantu benshi. Di dalam setiap perjuangan. Nawe wisha polisi. Buri rugamba rugira ibitambo sacrifices. Enak Zul. Kita tentang orang sama-sama. Zalo umunyemana gusa shaka kunyiyungeho. Turwane hamwe. Uri umwanzi no ntago ari ngiye. Zul. Zul. Kau jangan diri macam Lan, Zul. Kau tahu tak, aku dah cuba sedaya upaya aku untuk pujuk Lan. Nomere nguri ya musenzi Lani. Tapi Lan masalah dia satu. Nagerageje kumwumvisha nyiyungeho. Kibazo afite ni kimwe n'umunyiri uriya mupolisi ngo ni Lani. Aku yang letak bungkusan duit tu kat Lan. Wena Lani nabakoresheje. Terima aku untuk tunjuk. Siri igikapu cy'imodoka muri imodoka yuriya musenzi umupolisi kugira ngo mwereke ko ruswa ziribwa. Nampak musuh yang sebenar ke? Gusa arakubeshye. Memang dah gila kau tahu tak Ashraf. Ntabwo uramenya umwanzi wawe uri umusazi ndakeka kubizi. Tak Zul. Ndo umusazi niwe musazi. Tahu yang kau faham apa yang aku cuba. Zul ndabizi gusa. Sebab Banza mudashaka kubwira. pemikiran aku. Kau faham? Lan tak faham. Ntabwo uri mudashaka. Mata kau besar-besar. Kau tengok Lan tu, kau ingat Fungura amaso. terlalu obses. Reba Lani. Sebenarnya lupa dekat keluarga dia. Ni umuntu mwiza twakoranye gusa akazi kamutwaye bwo mukaramurongoye. Jahat, salah tu. Kuvuga ibyo rero Apa? niwe mwanzi. Apa yang Lan buat tu Besar. salah kecil? Apa yang aku buat tu salah besar? Lani yakoze ikosa rimwe. Aku dah masuk penjara. Macam tu. Dia nakoze iriya kosa. Dia bermain dengan kata-kata. Dia muri gereza se. Sebab apa? Kunda gukina n'amagambo wamugabo gusa ntabwo ari byiza. Apa Ashraf? Hakikatnya kau tu perompak. Ukuri ni uko Ashraf. Untuk Umujura. besar. Umwicanyi none. Tegak di Lan. Kalau kau nak Niba kubera inyungu zanjye. buat cara yang betul. Shaka kuzamura ubutabera. Atangira kwigaragaza. Bawa dia pergi mahkamah. Shaka kongera mu rukiko sha. Lepas tu masuk penjara semua happy. Semudah tu ke? Senang Ujya muri gereza abandi bose bishimye. None. Ibyo ushaka kuvuga niko kuri. Sekarang ni siapa yang ada duit? Hari icyo utumva muri iyi si. Yang aku nak ubah. Amafaranga nizo mbaraga nizo byose. Tengok dengan mata kepala aku sendiri. Ntacyo amafaranga atahindura. Zaman kekotoran yang berlaku kat dunia ni. Zabura bigenda mu nyamaso yanjye. Utangura imbere yanjye. Kau ingat Ntabwo nahagara ngo meze ndebere. mata ke? Kau dendam. Uracyanga nakoze byose kubera kwihorera. Guhora gusa. Pada aku apa yang aku dah buat ni, tak ada apa pun, ni semua training je. Kuri njye ibyo nakoze Tapi lepas ni Zul, bisa nk'aho ari imyitozo sindatangira. lepas ni aku Gusa nyuma y'ibi besar, lebih bermakna lagi. nzakora ibirenze ibi kandi bifite agaciro. Nahindura isi nzanayihindura. Aku nak kau join aku Zul. Aku nak kau dengan aku ubah. Ndashaka unyiyungeho Zul. Duhindura isi. Shiri urubyemera. Okey. Sawa. Okey. Sawa. Aku join kau. Sawa ntari wasi ndakwiyungaho. Kiramubeshya kumbe na Aku join kau. ni byiza cyane mfungura. Ndakwiyungaho. Dukorane. Zul. Bagus. Byiza cyane arasa uwa mbere. Sasa niba ugiye kunyiyungaho akazi ni ukwica. Sial kau. Wamwicanyi we. Manipulate aku lah. Kigwa ry'iwibeshya. Semua aku lah. Niwateka wambeshye rero akazi si ukwica. Ntabwo wambeshye. Polisi irakubona. Uri wenyine. Uri umuhombyi. Datang sini. Ntabwo ninya polisi nazamugana ngo niteguye urupfu. Ashraf yarambiwe n'isi. Ariyamagarira ati rwose muze mumfate. Ku manywa. Ashraf! Aku tahu kamu ada di dalam. Tempat ini sudah ditutup. Tiada lagi jalan keluar untuk kamu. Aho ucikira itange
uza amaboko wayamanitse none ko yamanika uyafatisha intoryi zawe kwa nebyi wahinze mu murima wawe uza ufite intoryi mu ntoki manika amaboko surrender now Ora sampai. Bariano they are here ngeye imbere bora bolo over vana igisasu cya mbere akirafu najya yiburira umugabara nimba atabayobeje numbaze ahambere yaraturika ashirafu najya yiburira nanjye nagore nakabyize ashirafu akubwira ngo ndaho avayo n'imbunda umbe mujye mu kuzimu mu musazi ashirafu yasaze yari yambuwe zal zagombora kamia abakoramo bityo bitumuriro dawa ya moto ni moto ibintu byajya byaba wada ndaje tiseni apolisi ni benshi shafasubira mindani bamusaza bari cyama sasu kubw'Imana raswata baracika kizi mesire yashiramo baratangira polisi ashirafu ari nyuma gerade ashirafu ni ibandi dore filimi iraha bavuga amaji ashirafu we ni iji filimi iraha bahise KL Special Forces aracyari Sankara da Premier arasa umukobwa ry'akaguru wabutenzo arajeri ashirafu arwana imbunda gakuraho umutwe tayari karayimutunga ashirafu ntago yarasa Tapi kena sah lagi. oro muhanga akuyeho umutwe nkuramo magazine ngaho ndasa mama yake na mama atuamba igipfunsi kiravuga Sabri, macam mana keadaan kat sana? tayari barabarana imbundi bikomeye wajyana bari inyundo baguhondagura tayari nababwiye samano nazigiye tayari musenzi sana ashirafu kuri sana unakuno umutwe w'imbunda nakafata magazini imbunda iri hakurya taratora imbunda barambarana cyana ashirafu tayari gishingisha ugongo fata imbunda ari ashirafu Ashraf, tolong jangan apa-apa. ashirafu tabikora Kau nak bunuh, kau bunuh. ashirafu rasagenda kwinjinza amusenze kunsuzugura Tanganku. Tapi tunang kau kena mati. ubwinyi ngo hakiri kare urabyanga Tidak setan. ubuzima bw'uyu mukobwa bugiye kujya mu cyimbo cyabo Special Force aba bapima kunyama wanga gushyira imbunda hasi baguha Ashraf amaboko atabona imbunda hasi badahubuka mushaka kunda sana rapo nayo ikamuca mu mutwe abandi barapanura Ashraf abikoro barangije bazana nyina wa Ashraf umwana wanje buriya ntabandi ridaca amakibere umubyeyi kame mu umubyeyi ukuze uragaba amavaro sinshaka kubona ibingibi Ashraf. umugenzi aramaze gukira nyina zikara abana bitonda kuvana no mama Ashraf, kamu dah yut. Ashraf unurasa umukunzi wanje Ashraf uyu mukobwa ararengana Ashraf. Ashraf don't do it nubikore Kau juga. ise uyu mukobwa nawe wanciyemo amafaranga Ashraf umwana wanje mama utajya mwana we turamuzi Aku kira sampai 3. Ashraf. ajyana na se icyo gikobwa Ashraf oya umukobwa ararengana Ashraf yasaze 2. Bodoh pagi ni lagi. subira inyuma mugende cyangwa muzana indege muvane hano ya helicopter Ashraf. Ashraf Okay. imwe sawa helicopter bayizane guhamagara helicopter halo over helicopter hakuno Ashraf mwana wanjye mama tuza Kau sentiasa kalah dengan aku. byose nabikoraga kubera ko ngukunda kandi kubw'inyungu zawe Kau kacau minda budak ni. wabaje umubyeyi wa Ashraf Tapi kau takkan menang. uranze ubaye inyamaswa nyuma na nyuma tawe wakoresheje umwana umurenganya
kagasore kazana kari agakozi ka Shirafu. Sheri we tayari Shirafu yayo umukobwa naye baramuha mupimye muri nkongoro mu muhogo sike Shirafu aranza apfuye nk'imbwa yica umukobwa urengana. Nyina yararize we nyina yabajwe nuko umwana we yari umusiramu kandi umukobwa yamwishe muri kwa kwezi kwitwa Murinzi Ramazani. Ubwo inkoko n'ihene ziba ziri guhurana imishyo abantu bahagaye n'umubare wazo ugabanyuka, abantu bahagaye inkoko zigabanuka, abantu bahaga inkwavu zigabanuka. Urumva madamu yararize uyababazwa umukunzi w'Emiya dorakazi. Shirafu yaranze ababera imbwa mujinya tayari bidafite icyo bitanga tayari. Abajye mwakoze kuza murabeho yali Sankara da Premier mugezi umusore yasigaye bariga bazal nimbagiye kuzashaka umuryango wa mugenzi wa Shirafu nkimumbaze nukagenzi yali Sankara da Premier mwumvaga mbabwira ngo ndahari wese sije hasta la vista. Ndabakunda cyane cyane kubakeneye kwamamaza nimero zacu na zindi ni 0783 4 6 2 1 2 2. Ndabakunda cyane cyane.